AMJOKMUNG tini sarik jeng press meet kai meningke narok saimeno tini u exam SUB.ZDO dai deputy PO ni exam jeta noi tarik ngani tong mani je cancel ng mani abo tabuk jeng komiti kata abo date rok je reschedule ng mani abo rok tiye exam rok tiye narok no briefing kai nani bagai jeng oro kai mani ani loge tongo chini Nores Jamatia bo ke IFS bo chini board ni member dai narok Simon chini Dr. Partosar bo chini board member dai chini bo EO RD bo Dilip Bormon bo chini board ni member to tini main inke jeng decide kai ka immediately exam kainani to jeng tentative date tabuk ang director school education by kok saka jeng 14 tarik venue rok ni bagay inke chiti suina ni nangon rok Simon school colleges rok kabang ma venue 71 venues tong mani inke aborok ni inke chini onek time ke chini direct control of kroi ba jeng buino nirbor khai mani ba jeng tentative date enai jeng fix khai mani ke 14/7/2024 but kok salai ka inke tabuk u date on no engnai 14/7/2024 inke next reschedule date oro sanani muchungo admit card katal issue khai jakla kacham admit card by no nai tau porjonto je admit card rok thik khaina ni tongko songsudon ong yakho age chung time ro pro o khai slap ya abo hai rok bakabang ma tongko narok abo tawana di narok ulok qualifying ka chung abo thik khai manano osubida kroi tawuk je narok ni admit card je tong mani hai abo admit card o jemon ST ni jaga ST ang yawa UR suika jeng ti prasarok bacheng last moment kena porika inke tini se print kare woi nayo inke nukjak ka o bul se blame inke aborok correction ni bagai chini tani request rok ke bang ma payo tau apatato joto correction kaina ni inke onek time taisan nang pinai asip time kare ka bachini yago jeng admit card rok tai correction kaya je tau tong mani hai no abo hai no jeng consider kaina to admit card katal isu ungjakla tai narok Simon narok ni porikha center ba आगे जे notify ang mani aro no ungnai timing ba eki time no ungnai 14 tariko eki jaga eki time admit katal ba narok norajakla tai आगे ni notification hai no porikha MCQ system no ungnai kintu jeng kaisa katal introduce kaika taisa transparency ni bagai jeng OMR sheet introduce kaika narok ni answer inke OMR sheet to jeng nanai age inke question no direct tik kai taisa jeng question pirong nanani tong mani tau abong yawoi onno competitive exams rok jeng nukha bank rok SSC net SLET rok bibinno je porikha rok pan tabu abo OMR sheet to now inke jeng OMR sheet introduce kaika question rok la age ni system hai no syllabus kuno change ingya age je syllabus notified ng mani abo hai no tai chini 100 question je tong mani abo hai no 100 question nong nai MCQs only difference inke OMR sheet oro angsan ni muchungo chini borok rok first time jara OMR sheet by porikharan ni thangnai rok norok abo kisa OMR sheet by bahai ke abo khai marking rok khai abo norok kisa naidi YouTube rok betongo OMR sheet marking khai nani ke bahai roll number rok khai bahai answer rok marking khai norok practice khai nai mano abo jeng bemne instruction chini website upload khai nai norok model OMR sheet jeng upload khai bahai ke norok roll number ba answers rok norok ranai abo jeng website ranai tai kaisa oro clear khai nani muchungo chini jara written pass angai interview ni bagai
abo jara select hengnai ro personality test ni bagai borok ingke jeng age 50 marks tong mani ingke tabuk 50 marks ya tabuk 15% sekhainai jeng Supreme Court ni order tong ingke a order ni anusare no personality ba interview test ni jeng 15% ni mark ni slide kabang raya jeng 15 marks yaitu written 100 marks tabuk interview ingke 15 marks ni hengnai age 50 mark tong mani tabuk 50 ya tabuk just 15 marks tai interview personality test abo fully jeng chesta khainai under CCTV surveillance joto interview personality test pro abo CCTV coverage khayai no jeng khainai tai tabuk je mistake kotor je abo repeat engya tei jeng oro head officer strong room kaisa 24/7 round the clock security guard betong nai CCTV monitoring betong nai chini question paper ong thung ba joto confidential papers exam related strong room ono jeng ton nai tai yang ton ya oro strong room kaisa ono jeng ton nai omborok no satai nerok just singna nirok tai tongke interview abo ki tabuk ni o SUB.ZDO ni bagai shimi dek nai na buskani agriculture ro obahero abo boda tabuk ingke jeng oboni bagai yaitu Supreme Court ni order setongo 15% ni besi manglak ingke asa kayo onno joto exams strong ni abohai tang ni simi je exams nai ro asa kayo jeng abohai no khainai karon ingke abohai judi kaya ke interview marks jeng kabang reke uloke challenge kaya court thangke chin interview ro batil pan khai mano apon ni bagai jeng prothom no satorko ngai just 15% marks jeng question ngke ki ABCD da ngai awai system da abo MCQ no age ni hai charta choice nai ABCD choice abo MCQ age ni system hai nai answer simi se jeng OMRC torna ya sate ke semua kuno karne bansas ko question ba likin kha answer lik teu se kha abo ne je det kha abo boda hai teu se den sense ngai na question answer te se apong na ya ba hai tabuk question taisa lik angkele chini chakri sitong lak kai 13-14 bosor chakri tongko single retired person ya chini chakri ge kemana nile jeng bumuchungla ingke asa kayo jeng complete secrecy maintain kayo no age ni mistakes rok boro bulung ka bahai ke ongkor ka boro repeat ang yatri no jeng chai tong nai asa kayo tayang lak